Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "Aleykum bi qiyamil leyl fe innehu da'bus salihine qablakum." Sizler tünkü nafil namazlarınlarga bekem bolup, oşo nafil namazlarınarda turguz kula. Antkeni bul namazlar sizlerden murunku Allah'a jakın takva adamlardan kılgan işi deydi. Jana tünkü namazlar Allah Taalaga jakındata turgan ibadatlar, adamdı günөөdөн toso turgan ibadat, adamdın günöөлөрүнүн geçirilişine sebep bolgon ibadatlar, denede bolgon oorulарды kuup jogota turgan ibadatlar degen. Urmatlı bir toğandar, tündün 3. jarımında turup tahajjud namazlarda okup, hajat namazlarda okup, özübüzdün köйгөйлөрүбүздү, soranışlarыбызды, muhtaçlıklarыбызды, жалынып жалбарууларыбызды, бардык нерселерибизди Allah Taaladan, kudreti güçlü bolgon zattан, eç убакытта жыгылбай турган zattан, биздин сураганыбызды бере турган zattан, bizdin kıyamet gününün padişası bolgon Allah Subhanahu wa Ta'aladan oşondoy en tattуу uykularыбызды taştap, ısık töşöktörübüzdü taştap, uşu tün jarımdarda, tündün 3. jarımında turup alıp turup Allah Ta'alaga jalıngandı ar birimiz adatga aylandıralı. Bir günü Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip "Ya Muhammed, iş ma şi'te fe inneke meyyit." Ey Muhammed, bul dünyada kalaganыңдай yaşa, birok sen bari bir gün ölösün. Ve ahbib ma şi't fe inneke mufariquh. Sen kimdi süysöň süy, kanday süysöň süy, birok andan bir günü ayrılasın. Ve amal ma şi't fe inneke maciziyyun bihi. Emne kalagan işinde, kanday işti kalasan oşonu kıl, birok ar bir işinden sen sorak beresin. وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ. Sen bilip koygun, bul dünyada imandu adamdın kadır barkı, bul tünkü namazı degen eken. Urmatlı bir toğan, Allah Taala'nın aslında kadır barkımız bolsun, üybülönün aslında kadır barkımız bolsun, adamdardın kalayıktın aslında kadır barkı jüröyün, cüzüm nurdu jüröyün, kıjalatçılıklardan alыс boloyun dese dey turgan bolsak, geliңizler tünkü namazlarda tirilteri. Tündün 3. jarımında turup Allah Taalaga jalınıp jalbaralı. Hasanul Basri degen ulu zat ötkön. Oşa kişige bir adam gelip, "O imam, men geçe tünde uşentip niyet kılıp jattım. Tündün 1 jarımında turup uşul nafil namazlarda okuymun dep niyet kılıp jattım. Birok tura albay kaldım" degende Hasanul Basri aytkan eken, "Senin günöөлөрүң seni turguzbay koydu. Günöөлөрүң üstüңde uğur bolup seni basıp aldı" degen eken. Bir toğandar, bul tünde turup namaz okuganda iyigilik, Allah'nın bergen nimatı, Allah'nın bergen jakşılığı, jakşı niyet kılalı, Allah Taala bizdi da süysün. Süygön pendesine Kuday Taala oşo namazlarda süydürüp, tündelörde ısık töşöktörde taştaganda süydürüp, tünde Allah menen bir bolgonda süydürüp koyot eken. Bardığız jakşı niyet kılalı da Allah Taala da bizdi süysün, tündelörü turup Allah Taala'dan jalıngan pendelerden boladı dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fehuve sajid." Allah Taala'nın pendesinin Allah Taalaga pendesi kaysı uçurda en jakın bolot degende, al secde kılgan uçurunda en jakın bolot deydi. Bul dünyada ar biribizдің kaygыбыз бар, kıjalatçılığыбыз бар, kebiröbüzdün oorubuz бар, kebiröbüzdün жетишпестигибиz бар, kebiröbüzdün karızыбыз бар. Ar kanday türde adamlar sınoo menen sınaladı eken. Oşo sınoolorgo uşo hayyul qayyum bolgon, eç ubakытта ölbey turgan, daima bizdi uşintip karap tura turgan, uşunday kudreti güçtүү bolgon zatqa tayanıp, oşo zattan jardam suraylı desek, geliңizler jaşoobuzda tünkü namazdardı, tahajjud namazdardı okuganga özübüzdü göndürölü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerde keltirgendey, Allah Taala tündün 3. jarımında Allah Taala menden soragan barby? Men anın soraganın bereyin.
Menden кечирим сураган барбы? Мен аны кечирейин. Мага тооба кылган барбы? Мен тообасын кабыл кылайын. Менден бир муктаждык сураган барбы? Мен муктаждыгын орундатайын деп Алла Таала пенделерине ар бир түнү кайрылат деген. Урматтуу бир тууган, Алла Таала бизге бергенге даяр, бирок биз алганга даяр боло албай атабыз да. Өзүбүз төшөктөрдү сүйүп, таң аткыча күн чыгып кеткенче уктайбыз, өзүбүз жалкоо болобуз, дин менен жашабайбыз, Алла Таалага истигфар кылбайбыз. Анан келип алып туруп, ушундай болуп калдым, мындай кыжаалатчылыкка туш болдум, мындай кайгы болду деп туруп адамдарга даттанабыз. Урматтуу бир тууган, адамга даттанганды таштайлы. Адам деле сендей эле адам, анын деле колунан эч нерсе келбейт. Жакшы кийинип алып жүрсө эле ал проблемасы жок деп ойлобойлу. Адам болгондон кийин ар бир адамда сеникинчелик проблемасы бар. Сенин проблемаңды Алла Таалага айтканды үйрөн. Алла Таала менен чечкенди үйрөн. Урматтуу бир тууган, бул чече турган нерселер намаздарыбызга бекем бололу, түнкү намаздарыбызга, түнкү ибадаттарыбызга бекем бололу. Алла Таалам бардыгыбызды кыжаалатчылыктан, кайгыдан, оору сыркоодон сактаган болсун.